Kayaduanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Josdado Ferres and family, Ronaldo Ferres and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny Joseph Maro Facho, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Ana Rivera, Blessy Mira Canlas, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Pacho Motor Farks, Jesus Balinget, Romeo Facho, Mike Pineda and family, Julie Patayan and family, Jane Soriano, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo and family, Rex and Frida Villanueva, Raymond Arcilia, Charity Bodog, Rosalia Erese and family. Para aking birthday blessing ng Fredo Castillo, Juan Castillo, Verna Dizon, Fresila Garcia. Para aking kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yaulim, Atorno Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Joanne Santos, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Basilia Kostowski, Nicolaos Kostowski, Chandler Ann Tanueco, Yolanda Yu, Joseph Wendy Garcia, Gabriel Joseph, Christine Teresa, Alice Margaret, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dison and family, Rich Cor Cesaldo, Erlinda Gandula, Kelby Gandula, Kersan Gandula, Luz Pineda, May Sunido and family, Myla Malonzo and family, Corazon Cuellar and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Alice Eugenio, Vicky Aguilar. Para aking malagwang kapaldanan dari Freddy Facho, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, William Aguilar, Jamie Ann Pino, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Abel Tanueco, Joanna Malbug, Paula Andres. Pangaditala ring kaladwada ri Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento, OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Loretta Macabali, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Fen, Marcos Pen, Rupino Santos, Africa Malyari, Florencia, Roberta, Rogelio, Virginia, Angel, Lorenzo,
Juliet Manila, Priscilla Roque, Emilia Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Danilo Yusi, John Anthony Yusi, Rosa Descanso, Fausto Dilaida, Pablo Abit, Ana Nencia Ausina, Lucila Medina, Diosdado, Clara, Edmond, and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Bong Dungca, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bona Mercado, Aurelia Bantug, Roger Capati. Pangaditala rin sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginu. Ing magmisa tamo po ngayon ni Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal misteryo. Ikang babiyakanwanan karing kaya kang alipan, gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinatang banausan mula ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang lugud alananga, gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sumayo pa yung tutu pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. King kasal pantayanan at lugud, maniga po keke ka o ipa. Ingatan me ing pamilya mo makatipon nga ni keti king kekang pakalulu at malugud aganaka. Alaking pamisip, emo sa belikdan, alang luwang emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilatan ding panalangin ng Jesus, ding kanwana na mi pangako karing maluka, king espiritu, tayranda kaya sana painturo, king pabilang mong pibanjan karin banwa. Itinganadwan mi, kapamilatan ng Kristong Gilobi. Amen. Pamamasang iba't king libruning Enesis. Mira siyang dinalan at 27 banwa tua Isara. Meteya, king Kiryat Arba, Karin Hebron, ning Kanahan. At pigpaldasani at pigmalunan Abraham. Likuaning bangkena, ban pakisabyana laring taong Heteo. Nga nakarela, bistat man metong kumong makipagnuknangan libutadyo. Pasaluan niyo ko sana ang kapirasong gabon, agamitan kong pikutkutan, king mete kong asawa. Kay bat nanita, kitkut meng Abraham, ing asawa ng Isara, king Kuweba, ning gabon ka rin Makpela. Arapaning Mamre, ayaw sandang Hebron, king Labuat ning Kanahan. Ngeni tutuneng matuay Abraham, pepanwana ning Ginu, king sablang bage. Nga nang Abraham, king pekamatuang diling alipan, king pibale-balena, apanibalana,
king kayang pibandyan. Ibili may gamat mo, king pilitanda, ring kanakong puwad. At isumpa mo kanako, king lagyuna, ning ginu, ing Diyos, ning banwa at yato. Ing eme panintun ay asawa na, king balen ko, at karing kamagana ko, at karelame, pilinan, ing maging asawa ng Isahak. Nga nang may kibat kaya ningalipan, o numopong eya mabisang tuki kanako, ing babay, ban manuknangan king lugal ay ti. Malyaring Isaac, yan ang munta king labwad, ape ni batanyo. Pekibat ng Abraham kaya, may tutuki ka rin ng anako, nanuman ing malyari, ing ginu, ing Diyos ning banwa at yato. Leko na ako king bale ng tatang ko, at king gabuna ning kanakong pamilya, at pengako na kanako, king ipagkalubne, ing labwadayti, karing maging lahi ko. Paralaneng makauna kaya ning anghel, bansaw pa na kang manakit, ay asawa na ning anako ka rin. Nung sakaling mabisang tuki kaya ka, ing babay, anti ka nga lang simpa, kanako. Dapat mo pa palyaryan, ing ituki me ka rin, ing anako. Manuknangan niya kanita, Isaac, king sakop ning Negev, at sisilim kanita, at ibatya king Berhem Laharoy. Dinwalya ban maglakad-lakad king Marangle, miglalaweya, at ikit na lang daratang ding kamelyo. Linawen ni Rebecca, at ikit ni Isahak. Kinuldas siya king kamelyo, at nga nang kinutang king alipan. Nino itang taong ita ang maglakad king Marangle, sasalubong kaya katamo. Yapin ing Panginuan ko, nga nang mekibat. Inyamig takapyang lupa i Rebecca. Belita na ningalipan kang Isahak, ing sablang depat na. Tiki ni Isahak i Rebecca, kilubna ning tolda ng Sara ay mana. At meging asawa ni. Liguraning Isahak, at makanya niya may bawas, alungkot king pangamate ng imana. Ingamano ning ginu. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niya ing Ginoo uling mayapya. Pasalamatan niya ing Ginoo, uling mayapya. Pasalamatan niya ing Ginoo uling mayapya. Ing lugod ng epupas alang angga. Nino imakasambitla karing malang depat na ning Ginoo. Nino makaibye sapat akapurian kaya. Pasalamatan niya ing Ginoo, uling mayapya. Mapalad la rin taong tutupad karing utos na. Timparating darapat king matulid. Ginoo mo sa kakalingwan, potang ingke ang balayan, ke kaning saupan. Pasalamatan niya ing Ginoo, uling mayapya. Iyabe mo ko kayatang kerang sagipan. Bustan mong kanakong tangalan, ing kasaplalan, ning kerang balayan. At king karelang tula, makiyagom, layon, ligaya, karin sablang, ibat kera. Pasalamatan niya ing Ginoo, uling mayapya. Parangalan taya ing mayap abalita. Alleluia.
ing mayap adalan karin mo ko tarian. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimoren. Pamama sa aking mayap pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kabang maglakad jay Jesus, ikit na yung metong atala panyingil buwis, amilagwan Mateo. Makalukluk ya, king kayang opisina. Nga ng Jesus kaya, tara, tuki ka na ako. Agad-agad tinikdoy yung Mateo at tinukiya kaya. Inyang i-Jesus, kasalukuyan ng makipangan keta kari Mateo, at ilo naman ka rin, ding dakalatala panyingil buwis, ang paunding makasalanan. May kisulula kaya at karing kayang alagad. Ding mapila na pariseyo, ikit dayti at ngarang sinabi karing alagad. Bakit makisuluya karing talapan yung ilbuis at karing makasalanan, kaya kayong maestro. Dimdam nung Jesus at ngarang may kibat, ding taong alang sakit, elang mangailangan doktor. Nuneretam ating sakit ilang mangailangan kaya. Pag-aralan nyo, nung naning kabalduganing antikaniting kasulatan. Pakalulu ing buriku, aliwa ing sakripisyo. Pablasang ekudina tang banausan kularing banal, nune ring makasalanan. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap apak po kaya kayo. Kamusta na po? Noong pong naging director po ako ng University of the Assumption, meron pong isang estudyante na regular niya sisimba. Kasi yung misa mi kanita, lunchtime, 12 to 12:30 to 12:45, kanita. And sabi niya pong, aus ka na ako. Ausan ako, idol. Ba't mo ko tinatawag na idol? Hindi ako komportable. Ay, Father, idol ko po kayo. Kasi po, ang galing-galing nyo. Dumating sa punto na may griya ko kaya sinabi na. Kasi sabi na, Father, hindi po kayo pangkaraniwang tao. Sabi ko, kinondra, maniwala kaya na ako. Ordinaryo kami mong tao. Pero talagang masyas siya. Sabi na, hindi, Father. Kasi hindi naman lahat na ordinan na pari, katulad ninyo. Kaya hindi po kayo ordinaryong tao. Kung naman po, tigilan kitang kapanwala na rinita. Pota pong mumuli, ning kay magstay apaking office ko. At potang magbalik na ako katedral, ning kay po, putang ko, bisa kang makisabi. Sige po. Naminsan po, tsuking kotse. Pabawa na ako po. Kabatana, Father, bibigyan ko po kayo ng pabango, no? Sabi ko, bakit? Hindi ko ba bagay itong pabango ko? Sabi, hindi po, bagay po ninyo. Sabi niya, kasi napaka-mild po. Amoy mabait po kayo. Anong bibigay mo yung pabango sa akin? Tapos sabi na, yung pong magiging kaamoy niyo yung mga santo. Ay, Diyos ko, nampong binyene, baliw po. Deta pong pabanglong pang santo, itabi. Deta pong masangsang na bao. Diyos ko, sabi ko, kaya nang abaw kaya sabi, ay, hindi ko bagay ito. Hindi po, Father, bagay niyo yan. Kasi po, banal po kayo, amoy santo po kayo. Diyos ko. Ita po yung laway yung karen pare. Na, banal la, santo la, maganakala. Diyos ko, tayo po kot nandeta, mikikilala ka na ako. Ila mismo magpatuto. Tunay po maganak ako. Alipo na. Yako pa, Diyos ko. Daramdaman niyo po, nung makanan ko po magkwento. Di ba po? Po, obvious na mamulang ko. Pero nang pong mag-decide ko pong bisa ko lungog seminaryo, pinrepair ko na po yung sarili ko. Kasi po dati pumalagkas ko. Pero ita po intentionally, ing mino ng leko ko, ing pamanagkas. Kasi buri ko, nung mipasar ko man, nung bilog ko seminaryo, buri ko, sabi ko, maging worthy ko. Kasi ita po yung lawe ako,
Deng mi papasar kin seminaryo, maganakala, banala. Kasi man mi pasar deta nung ela po qualified, nung ela po maganaka. Pero, bali po, first day pa po. Kabukasan pa mo po, adwa karetang kabatch ko, mi patenala. Pawuli na ng basketball, mi pamikon la. Kabat ditak-ditak po, kakit ko la ugali. Ati po managkas, ati po mamulang, ati mapamuisit. Diyos ko. Kaya sabi ko, makali nila ring inaus na ning apong Gino. Matbud may na, kalupa ko. Waling balo kaya po yung sarili ko. Alin naman po exempted. Naman, kami po anghel. Tao kami rin po, may kakasala, magkamali. Deng miyembro na ng Santa Iglesia, makasalanan, tamungan. Potapoti kumontra kaya kayo. Tatanggapan niyo pong makasalanan tamungan? Opo, makasalanan tamang, pero magpilit tamong, magpakaganaka, magpakakayat. Sigurado po, atin ako nga balitan pari na balo yun na ating meging bungay itang karelang pamikasala. Ating pong pari na materialistic. Ating pong paring mapalibon. Di ba? Hindi nga luwa po sabihan da, aro, makanyan, ila pa mo rin leaders, kabat makanyan la ugali. Tao kami rin po. Ngayon kayo po matutukso kami rin. Natatandaan yung kwento, tukol dun sa isang pare, pagkatapos magmisa dun sa isang barangay, papauwi na, may isang magandang babae. Lumapit, sabi, Father, alam po ninyo, along the way po yung bahay namin, pwede pong makisakay. Tapos sabi ng pare, okay lang, sabi. So sumakay doon sa kotse. At habang nagdadrive yung pare, nakikipagkwentuhan itong magandang babae. At habang nakikipagkwentuhan, yung kabay, no? Nilagay doon sa hita ng pare. At nabigla yung pare, sabi, ay, baka hindi aware tong babae, sabi. So tinanggal niya yung kamay. Tapos yung babae, binalik na naman doon sa hita ng pare. So napadasal yung pare, sabi, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tapos tinanggal na naman. Binalik na naman yung babae, yung kamay sa hita ng pare. Sabi, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tinanggal. Binalik na naman yung babae. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tapos binalik na naman yung babae. Tapos sabi ng pare, Lord, thy will be done. Sasabihan da po, bibagsaking Santa Iglesia, pauli da rin matbud a leaders na nimpisamban. Paano wala niyo ita? Paano wala niyo po? Pauli da retang pari na may kakasala at ingagagawang Eusto, bibagsaking Santa Iglesia. Haliya po. Bakit? Incredibility na po ni Santa Iglesia ay po makasalali karyaning matbud a leaders at members. Nune, makasalali ya, king founder, yung ginutamong Jesus. Kasi lawin niyo po, pila ng years, imilabas. Atin niya pa pong dark ages, ating dark age kay Santa Iglesia, pati rin Santo Papa, ating iskandalo, pero may bagsak yung Santa Iglesia. Hindi po. Ngayon po kasi, King Gospel, inawas na yung ginutamo yung Mateo. Metong nga talapanyingil buwis. At yung talapanyingil buwis ng panahon na yung ginutamo, automatic, ilawe na rin tao, mangurakot la. Manyingil lang masigit kitang dapat isingil da ka rin tao. Kaya mag-react la po, then akasulo na ng ginutam. Sabi na, Diyos ko, ot makyabi ka rin makasalanan at talapan yung ilbis. Ining Jesus sa ini. Pero, di ba? Ninpawarin pwede ng awsan ng ginutam. Nung aliwarin ng taong matbud, may na, magkamali. Gawin nyo po rin pinili na ng ginutamo. Kaliwa naman dit ang biyasang-biyasa. Simpleng tao. Manasan. Pedro, matuwa. Kabat liningad na yung ginutamo, makatatlong beses. At yun pa pong aktivista, Simon. Kabat Mateo, na tax collector, deta pangaliwat. Nung lawin mo, akit mo ngantang Canaan. At etay po kakalinwan. Judas. Di ba peka pa nga din na po ng ginuta mo? Baya may miling disipulo.
Pero may kalusot siya Judas. Makanyan mo naman. Karen pong leaders, Kene. Di kami po. Di kami rin pong agagawang kasalanan. Kaya ako po may skandalo. Ing sakit mo po, deni pong at yung gospel, ginudge din tambing i Mateo. Di ba? Ay, Diyos ko, makasalanan niya yun. Pero, yung pinili na ni ginuta mo, at inyang akakit. Itam kaya pan, posible ng agawa. Ita mo po, ningkay po judgmental tamo. Pero sabi natin, bayo may i-judge yung metong tao, judge may pa yung sarili mo. Lawin may pa yung sarili mo. At tatandaan niyo po, Maria Magdalena, itang may dakap king makipangalugod. Dela de king public, bangatap bugande, banta Matea. Ikit aksak siya na ni ginutang. At king keta pong gospel, sabi da, sinulat siya gabon ng ginutang. Nano ka ni sinulat na? In theory, apin talinawin no retang at saka rin, kapit sinulat na laretang kasalanan na. Kunyari, Allen, Babaero, Reynold, Matako, Ino, Lasenggo, Victoria, Manutang Mamayat, Susan, Marites. Kaya kaya ba na po sinulat ng ginuta mo, kinanmayin ba ito? Sabi, oh sige, nung ni naman kaya kayong emi kasala, yung ating karapatan mamuga aking babaeng emi. At namilyari, tunggal-tunggal po may akola. Bakit? I realize, dahil rin natin ang kasalanan. Nino mong alang kasalanan kaya katango. Kasi yan po yung problema king parokya. At ipong aliwa na pagsistida la ring mag-serve. Amo, at payakin niya po make-serve yan. Kaya po balo ugali. Marokya po yan. Etc. Wow. Pero tinanguya. Yung kanak parating challenge. O sige, nung lako tayo, ikamamalit. Numong ikamamalit, kunyari, deni mamasa. Palagay mo, ba't siya makatalakad ka rin? Alam, ikikilala kaya ka? Palagay mo, edang ka rin ni Judge Deng Aliwa. Diyos, kuya pa mo may malit. Mas marok na yung manugali. Di ba? Pero nung itayong focus, talagang alang worthy, alang qualified. Pero itapang mo muna, sabi na ni ginutam kang Mateo, tara, tuki ka na ako. At tinukiya. Andiyan rin pong mag-serve rin Bisa kami mag-serve. Ito po yung importante. Dahil nga liwa po kabudla magsisti. Pero Reni, susuyo na la, king apong Ginoo. At ikami po panwalan mi, patya tinango ka king apong Ginoo, ibenitang sapat alakas kagiwan, baka nita agang panan mo. Nung do ka rin naman dalaning apong Ginoo. Pero ito requirement. Hapi nitang mag-effort na kaman. Baka nita sa mas nanming biya mo. Kalupa ng Mateo, nang tinukiyaking ginuta mo na, gawa na, likwaning marinat ng obra. Ito rin, kaya kata mo. Di kami rin po pari, balo may pong may na kami, pero magpilit kami. Mag-effort kami rin po. Banta, maging worthy kami, maski makanado. Minsan po, may isang hold-upper, no? May inaapangan doon sa skinita. Si Inday yung natsyempuhan niya. Tapos, nung naglalakad na si Inday, inabangan niya, sabi niya, hold up! Hold up ito! Hold up ito! Tapos napasigaw si Inday, sabi niya, ay, rape, 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 rape! Tapos nag-react yung hold upper, sabi, anong rape? Hold up lang to Sabi niya. Tapos sabi ni Inday, ito naman, nagsasuggest lang, edi kung ayaw mo, edi wag. Yung ginuta mo, managkat siya. Tara, tuki ko ka na ako. Tara, makiabe kayo, bantay palaganap tayong maya pabalita, kareng king yato. Pero, suggestion niya ito. Nung ako bisa, ilan ako man pilitan. Balo ko po, itang parating excuse daring aliwa. Father, otya ko, man po worthy. Balo kaya po yung sarili ko. Matsura ko po ugali. Makasalanan ko po. Kaugali ko pong basan. So what? So what? Basta pinili na ka ng apong Ginoo. Adala na kakitang lugar, nuno ka rin maging kapakipakinabang ka. Sana po, tam kakalinwan.
Kota po maglinis kong lamesa kay Batsumengan, nang gagamitan nyo? Basan. Basan. Pabuli na ning basan ita, lilinis itan lamesa. Ning kay po dyan reta po pa kung kalawangan, kupit na. Di ba kukuha ng laparindeta? Baka dita adugtong laretan dutong. Apidugtong mula. Gamit may pamurin. Tandaan niyo po. Ding halwa pong basura, recycle. Imbus-bus pong imalan, nampoy panagpi, retaso, itang tagan-tagan. O ito po yung good news kaya katamo. Itangan po makasalanan tamo, pero patse tinango kaking apong Ginoo. Pwede kang maging kapaki-pakinabang. Magtiwala ka mo, nung tango kaking apong Ginoo, agawa na kang kapaki-pakinabang, pwede kang maging disipulo, talasuyo, karing tao. Amen. Talakad ko po. Mandalangin tamo king ipa, ban kalupa ng Mateo, agad tama kapakibat king aus ning Ginoo, kalinuan ning material api bandyan at makapagsadyang miyampang sakripisyo. Nga tamo manalangin, Ginong dinatang para karing makasalanan, ausan mo king tuki kaya ka. Ginong dinatang para kareng makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Para ka rin pamuntok, minsan sa iglesia, impamanok kira kang Kristo, mitmong tula, rasanang kampanan, ingkarelang bukasyon, ipanalangin taking Ginoo. Ginong dinatang para king makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Para ka rin pamuntok ning bansa, ingkarelang tigagap, yasana ikasaplala, ring karelang sasakupan at aliwaing sarirang kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginong dinatang para kareng makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Para ka rin kayanakan, aagkatan ng tuki kaya ning Ginoo. Agad lasanang makibat king amo na, at matulara sanang nayunan iti, ding karelang pengari, ipanalangin taking Ginoo. Ginong dinatang para kareng makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Para kay katang makatipon ngini keti, kalupan ning Ginoo, magwabrata sana, para ka ring banal, ngunit para ka ring makasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginong dinatang para kareng makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Ngini po aduan tayong salitang kapagnasan. Ginoo, king pamanaos mo kaya kami, kesana parating manyawad palugit, kalinuan ming migit alugod king kwalta at material ang bagay, at kesana tutok ng pupuri at pasalamat, king panyatang mo para kaya kaming palpikasalan. Ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Puri ka, Ginong Diyos, sikletong sikluban, muling perang kayapan, tinggap niyaing tinabi ang pamigera, tinabi bunganing gamon. Mipuri ay Diyos kapilanman, muling herapan. Ibiyeta ang kayaring naiting kamaklamo, di kekatasang lang dapat at kapag sa ibiyeta Madalain kayo kapatid, banik kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Uling tanggapan niya saning Gino'y tinggamat karinggamat, king ikapuri at kaligayan kaya ang lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming Diyos, manano sanang ing tinape at alak apig kalumo para king kabiyayan mi kaya king yatu, maging sakramento nening biyeming alanangga. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilya kaya kayo. At kaya ka antimore, Iyat na yorem puso. makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam.
iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos, king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning ginumi. King dalise lugud, pagmasusyan mi, ing kayang kamatayan. King mabiya kasal pantayanan, papasyag mi kayang pangasubling mebye. King ganapakapanaligan, panayan mi panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kambering kororing anghel karin banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya. Lain makyabe kami king alantok na dampamamiya kapurian keka at ngaming pupuri. Manalangin kayo, Diyos may upaya, binuhay mo ating dapat kikay, kaligaya o sana, ikapatas katasan, wa'y darating lang yun, Ginoo, wa'y darating lang yun, Ginoo, o sana, ikapatas katasan, wa'y darating lang yun, Ginoo, wa'y darating lang yun, Ginoo. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan malareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang luking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakundaya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraang miya kaya kay tinapiling diya, ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmbabaming pagamuha mo. Di kami ngansanang ni sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting meto ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi at di sablang mayangon na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan.
Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing berhenin do ning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kaba ni pananpurian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Kapanaligan at lugod king ipakaringamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Isang paning nagyumo, datang ke kami, hingkarian mo, mi pamintwaling lomo, ketikin niya at king banwa, mi pamintwaling lomo. Ikabos mo kami Ginoo, King sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyan ay maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekain ka, Maria, ating kayo bayan, ating ligaya manggaman, O ginuming Heso Kristo, sinabi garing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuha mo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Kapayapan ni ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. Ipakitaan mi kakamit ng tamking kapayapan. Pagkaluan mo
ginudang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ningyado. Mapalad rin mayaws makisulo king apunan ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas meng amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka, dapat pauli na ningening pinandit era ka atanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pagkaluban mo king dake, king metong atinape, at king metong akalis, at gagawan mo king metong kang Kristo. Saupan mo kaming miyatad, king kang kaligtasan at tula, king mabilugayato. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ko po. Announcement po. Meron po tayong second collection para sa unang biyernes ng buwan na ito. Ang mga makukolekta sa second collection na ito ay gagamitin para sa kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Sa mga nag-i-inquire ng Apo Images, meron na po tayong limited stock na available sa office. Maraming salamat po. Ingginuman natilya kaya kayo. At keka antimorin. Manalangin tamo. O maluguda po mamakalulu. Pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapu at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikika panamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laru o karelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti aga na kada sana, ing pangako daking binyag na ikamo kabuding karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabako.